الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga barhurmat, mga maumaas tay manghud namo masuk malayo, iyaon nag-aatod iban sin amuin masi-masiin pag masi-masiin amuin pangingat atau pang humati dumungog sin amuin pangadjian sing kita ni riha madlis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaniyo katan, yari na isab kita niyo na yagbak sin Allah subhanahu wa ta'ala hadumini continuation sin pangadjian na to amunain akida sin ahlus sunnah wal jamaah pangiktikad sin kita ahlus sunnah wal jamaah hatungod sin mas'alah amoy nasabot pag tag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala atau pamarat saya pa mahasut si tabaraka wa ta'ala. Dahin hayat to mga barhurmat, benar to in umingat kita niyo sin parkala akida sin Islam, pamarat saya sin Islam, iban panawag-tawag na to ha parkala akida aujabul wajibat, siya na impuntukan sin katan kawajib-wajiban, iban ahammul muhimmat siya na in sa important din hakatan perkala sin kita niyo tungod pag-agama amon na in paunahon na to in pagyanon ingaton in akida sin kita niyo pamarat saya sin kita niyo biya sin pamarat saya sin junjungan na to Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam iwan sin mga kasahabatan niya ridwanullahi alaihim ajmain biya na sin nasabot na to kana bunar to di mga nasabot ito in makabul in amal na to tay maun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala in kakahinang na to ini manahot maaslag yaon siya nakatitindog ha akida sing kita niyo bang in akida na to sahiha atina yaon hakasabunnalan dahil dito falsafawan makbulun sin Allah subhanahu wa ta'ala in kakahinang sin ipon niya karena doon nakatitindog atau nakatindog in pagyanon akida atau in kakahinang na to bang in akida as-sahiha yaw nakasabunnalan damay in kasanyangan madauhat sin manusia in kasanyangan niya dunya hadunya iban amuin kahinapusan sin kakahinang niya di hadunya ini kahinapusan sin kabuhi ni hadunya di ito maaon di siya atawa di siya maaon malingkan bang yaon in siya na mamagbog ha akida as-sahiha iban in kasalamatan si manusia mimma yunafiha
dain ha amuin hisiyo amuin nafihan niya in akida, puas din ha akida sin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian masampurna in kakahinang ibadah niya bang iaon siya ha akida as-sahiha. In akida sin Islam, bimagbus siya, paragbuson siya. Hinangon siya roon ha akida sin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siya na akida as-sahiha. In akida ini amuin kaya ridaan siya sin mahasut si Tabaraka wa Ta'ala para sababan madauhat si manusia sin ipon in rida. Sin mahasut si Tabaraka wa Ta'ala ha ipon niya atau ha mga ipon niya. Bang yaon siya na mamogbog ha akida sin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mayta sabab in siya ini siya na in akida sil al-anbiya'i war rusul wal mursalin. Siya na in pangi'tikad akida sing kanabin nabihan karasul-rasulan si mahasut si Tabaraka wa Ta'ala. Wamansara hisiyusyo lumabay atau magad lumabay roon ha nahzihim ha labayan ha dan si mga kanabihan karasulan din ha mga aduat iwan si magpararayaw sin kakahinang atawin akida ila yaumiddin sampai paadlaw kiyamah. Karena benar tuod in dakwah din ha mga dakwah atau isusi magdakwa ha akida ini. Sarta pasawahun niya, patarangon niya in pamando in sin akida, sin Ahlus Sunnah wal Jamaah, ibang pasaplagon niya in karayawan niya. Kaya babayta si mahasut si Tabarak wa Ta'ala iban sin Rasul niya, pasaplagon niya, panghindo niya, ipatanyag niya, ipamahalayak niya, in katartantuhan kabidda sin akida sin Ahlus Sunnah wal Jamaah iban si mga amuin tartantu kabidda sin miyamagad kaniya amuin tao na mamarat saya atau na mamogbog ha akida sin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dahil dihay ni mga umat Islam angkan siya aujabul wajibat. Siya na in puntukan sin katan pia wajib sin Allah Subhanahu wa Ta'ala amuna paunahon muna ingatun in akida ini sin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dahil sa sabab ito mga umat Islam dahil ha patut supaya na to amuin kawatukan sin akida sin Ahlus Sunnah wal Jamaah muna patarangon na to in unoy makna sin pag-ianon akida habahasa unoin makna hatihan sin akida bang haluga atau habahasa in kalima akida kiawa siya rin ha akidatun kiawa siya rin na amuin minal aqdi ay farjanjian pagbutukan, farjanjian. Hati sin akida, amuin janji, mahugot. Agreement. Waragto, iwan sin amuin nabubutok atau bibutok mahugot. Wasyuddu wikuwah, ay pahuguton siya. Ima na sin akida, wat tamasuk, iwan sin mag kaput kiaputi maggaunggong giaunggongi ay maghugot-huguti magtukuti-ukuhi hati sin akida bang bahasa hati niya amuin sa hugot-hugot siya na sa kamdus-kamdus
Demikian magmanain akida ini long niya parjanjian. Iwan sin ta'kidul yamin long niya amuin pagpakusog ha amuin bangkaw jumanji atawa sumapah. Akdun, kiyawa din ha kalima akdun ay sapa mahugot ay tartan tutuod insya bunar tuod insya matan insya. Demikian magmanay nakida haluga yutlak alal bay magmana siya ha amoy magdagang magdagang at iniya magdagang imana sin magdagang akdun ay parjanjian. Maita ito kana irtibat al-ba'i wal mustari in magbutok in magdagang iwan sin namimi bihajal akal sin parjanjian ini amuing gawgot. At iniya in sila maggawgot gawgoti maganduli-anduli in nagdaragang iwan sin namimi mahugot in parjanjian nila ay paghambuukan nila pag-itifakan nila. Demikian din ang mga makna sin akida akdun tarafay asaw bang mo pagbutukon in duhol sin tamungon mo atau badyo mo atau hawol mo pag butukon mo in hambuk duhol paruhol hati niya biukuhan mo ay fiyahugot mo siya. Amo ito makna sin al-aqidatu bangha bahasa. Adapun in aqidah hasara al-amma istilah al-amma makna niya in aqidah istilah amas doon in siya magmakna hukuman amin hukuman sin angan-angan gawgot bugto in haangan-angan niya gawgot siya hakkan kana ang batilan sibu da in iangan-angan niya yun sin aming gawgot na in angan-angan fikilan niya hakasabunalan in kaunan niya at hakabatalan hatat kala in siya biyugto nin angan-angan niya mahugot na haangan-angan niya inito sibu da iniangan-angan niya kasabunalan in kaunan at hakabatalan nganan siya akida. Biasin paingkan al-akida al-hukm zihni bang in kaunan sin hukuman sin angan-angan mo yaon gawgot sahih ay bunal in kihagad niya biasin in kaunan lang sin akida as-saqiha biasin akida sabunal korek matan siya biasin i'tikad biasin pangi'tikad sing kita muslim pangi'tikad sing kita muslimin bangsa muslimin i'tikad na to in biu ko pangatayan pangahagad na to kataan muslim tunggal in Allah subhanahu wa ta'ala biwahdaniyatillah yato pangi'tikad i'tikad sin angan-angan gawgot sin kataan muslim intunggal in Allah subhanahu wa ta'ala yato angan-angan sahih akida sahih bunal bang ingkaunan sin kiyahagad mo biyuko mo hapangatay iangan-angan mo gawgoton kabatalan batal day sabi na akida invalid day sab siya biasing kaunan sin akida batil along ni amin akida pamarat siya batal biasin i'tikad si mga Nasara biasin pang-i'tikad akida si mga Nasara unato din Allah subhanahu wa ta'ala salisus salas tulong nin Allah subhanahu wa ta'ala the Holy Ghost the Father and the Son ito i'tikad nila ito panghagad nila sa ingkaunan sin i'tikad ni kiyahagad nila yung batal so batal ay sabihin akida nila sabab in Allah Ta'ala tunggal bukun to in panghagad nila Allah Trinity in Allah subhanahu wa ta'ala
Amo ito mga barhurmat in ma'nasin akida as-sahiha. Ito yung upamahan niya. In akida, aun mga lakab, mga ngan niya in ilmul akida ini. Panghati ha akida. Aun danglay, pagdanglay kaniya, aun pagngan kaniya. Ikaisa, ngiyanan diyang layan nila iwaningan sin ilmul akida, bangha ahlus sunnah wal jamaah. In ilmul akida, ilmu akida ini, pagngan sin ahlus sunnah wal jamaah, ha ilmu akida, aun mga pagngan nila, pagdanglay nila, ibang pagngan nila, mag-agad, imakna niya, imaksud niya. Manunjuki roon kaniya, biasin, pagngan sin ahlus sunnah wal jamaah sin akida, al-akida to. Biya na sin, kaya lawayan tayo, miyak na hantay doon. Hati niya, amuk pagngan sin ahlus sunnah wal jamaah, al-akida. Wal i'tiqad, iban sin nganan siya i'tiqad. Wal aqaid, iban sin aqaid. In agi niya long niya, aqidatus salaf, ay pamarat saya akida sin nakauna. Ancient people, ay pag yan di salaf, akida nila, salaf, ay Rasul sallallahu alaihi wasallam nakauna, sahabat, tabi'in, ridwanullahi alaihim ajma'in. Iyan, pag yan ito salaf, akida sin salafus salih. Ay, pangitikad sin Rasul, sampai pa sahabat, upat, khalifa niya, sampai ka sahabatan, sampai tabi'in, laong si mga ulama, sampai amulong niya, tabi'in, lamod na imam upat. Hapag yan ang salaf, akida. Akida to salaf, pagnganan, ambok pagngan, sin ahlus sunnah wal jamaah. Biasin pagkarungugan na to. In akida sin ahlus sunnah wal jamaah, akida to ahlus sunnah wal jamaah. Ambok, tinengan, day na mga ngan niya, pag danglay kanil, pagdanglay nila, hangan sin akida ini. Demikian long niya, akida to ahlul hadis. Akida to ahlul hadis, ay akida sin salaf. Akida sin ahlus sunnah wal jamaah. Demikian pagngan nila ha akida ini at tauhid, ay panauhid pa Allah Ta'ala. Hikarwa pagngan. In tauhid ini kiyawa siya rin ha kalima wahhada yuwahhidu tauhidan. Hati ni hati sin tauhid, bang piyaon mo in uno-uno na hinangon mo in parkala yaon hambuukon mo, ati niya ineto hiyambuuk mo. Hiyambuuk mo. Ito makna sin tauhid, haluka. Demikian long niya in tauhid bang habahasa hukmo wal hukmo bi anna say wahid. Hiyo ati niya gawgot kau in hukuman sin yaon in pakaradyan niya hambuuk da. Hambuuk da siya. Demikian long niya, in pagngan nila sin akida, ilmul akida, sin ahlus sunnah, as-sunnah. Pagnganan nila akida ini, as-sunnah. Ambok pagngan nila. Ikaupat, pagngan nila sin akida, as-syari'atu. As-syari'ah. Long nila, as-syari'atu, was-sur'atu, o was-sir'atu, hiya ma sannallah. Siya na lang niya ununo na in sunnat sin Allah Ta'ala din ha agama, hinang sin Allah Ta'ala din ha mga agama, iban daakan niya siya, biya sin pagfuasa, pagsambayang, paghaji, pagjakat. Ito kiyawa siya din ha uno, makna sin syariah. Hikalima, ngan sin akida, tawag sin ahlus sunnah wal jamaah sin akida, al-iman. Al-iman ay pamarat saya. Pamarat saya.
Maana ron ha ilmul akida, ismul iman, ngan sin iman. Sakop niya sa ilul umurul i'tiqad. Manglong mo iman, pamarat saya, ay sakop ni farkala, fakarajaan, farkala akida. Farkala i'tiqad. Biyan sin farman sin Allah Ta'ala, wa may yakfur bil imani fakad habata amalu. Hisiu magkupur ay kiyufur niya in pamarat sa in akida niya nato batal larak in kakahinang niya. Wang niya bata kupurun in iman ay akida niya. Hisiu mangupul ha akida sinalu sunnah fakad habata amalu ay batal in kakahinang niya hadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ini fal iman long niya huna bimakna tauhid. Iman di magmakna siya at tauhid. Demikian hikaunom ngan sin ilmul akidah usuluddin. Panganan siya, pagtawagon siya usuluddin si mga ahlus sunnah wal jamaah. Atau long niya usuluddiyana. Usul singkatan ginisan sin agama. In usuluddin siya nalong niya mga karukun-rukunan sin Islam. Pagiyan hati sin usul puunan sin agama, gamot sin agama ay siya na karukun-rukunan sin Islam, iban karukun-rukunan sin iman, iban singkatan pakarajaan etikad. Pangetikad pamarat saya nganan siya usuluddin. Usuluddin. Amo ito mga umat Islam, pag tawag, pagngan, sin ilmul akida, pagtawag kaniya, farkala, kaisa akida, ikaru tauhid, ikatu as-sunnah, ikaupat as-syari'atu, hikalima amna al-iman, hikaunum usuluddin atau usuluddiyana. Ito pagtawag sinalo sunnah wa jamaah ha ilmul akidah. Ha ilmul akidah. Adapun yung mga lakab, pagdanglay nila, ibang pagngan ha ilmul akidah, ito inda gayri ahlus sunnah wa jamaah, habukon ahlus sunnah wa jamaah. Uling pagtag nila sin ilmul akidah. Amuin bukon sila, wala sila namawarat saya, hapag iyanon akida sin ahlus sunnah wal jamaah. Pagtawag nila sin ilmu ini, ilmul kalam. Ilmul kalam. In magpagawasin ini, yung sair al-firaq, mutakallima. Katumpuk-tumpukan firqa. Sin amuin long niya, al-mutakallima ay aming mga philosopher. Magbibisara, maingat ha ilmu mantik. Tawagon nila ini amo in ilmul kalam, in ilmul akidah. Kana sila ito, bukon sila pamarat siya nila, pamarat sin ahlus sunnah wa jamaah. So, yung pagtawag nila, sin ilmul akidah, balikan na to, ilmul kalam, ilmul kalam. Hisi magtawag mga magta'rif ini, magtawag ilmul kalam, si ilmul akidah, firak al-mutakallima, sila yung mga philosopher, mga mag-ilmu mantik, demikian al-mu'tajilah, sila amuin mu'tajilah, iban al-asyairah, betresab, pagtawag nila, iban na sin upama nila, amuin miyamagad ha, pamarat saya nila. In tasmiya ini, pagngan sila habya ini, khati'ah. Hati niya, wrong ito. Riyong, si mga sila ulama, ahlus sunnah wal jamaah, in pagngan nila, kana ilmul kalam, in pagyanon ilmul kalam, mas ingwaan niya ukulul basar. Ingwaan si mga ilmul mantik, ilmu, maingat magbisara, long niya, ingwaan sin ilmu ini, dahin ha akkal si manusia. Dahin ha akkal si manusia.
nabangon siya ron ha falsafat, al-hunud, dayon ha mga philosopher doon ha mga nakauna ha mga India, wal Yunan, doon ha mga Yunan, iban wat tauhid masdarul wahyi. Adapun in tauhid in puunan niya, guaan sin tauhid dayon hawahi. Bukon dayon habang sa manusia. Bukon dayon habang sa manusia. Demikian pagtawag sin ilmul akida habukon Ahlus Sunnah wal Jamaah al-falsafatu. Falsafah. Tawag nila. In mga pagmanay ni demikian makna khata daisab. Wrong daisab karena in ilmu tauhid wal akidah dambang riong sin ilmu tauhid iban sin akidah. Bang munganan in ilmu ini falsafah, filosofi. Na long na in pagmana ini pagngani ni la yajuz lian al falsafa in kana in mga philosophy o philosopher mabnaha in nabangon siya alal alham then ha huna si manusia. Pag waham, then waham niya, tukod niya, talion niya. Amo ito, ang kandi manjari, then long ta nganan mo falsafa. Wal abatil. Iban, then mga himumungan, amoy kabatalan. Ingwaan sin pagnganini, wal akliyatil khayaliya, iran na mga akal, tiya tali, i-imagine sin pangakal si manusia. Wat tasawuratul khurafiya, iban sin, via imagination nila, yeto, khurafa, hinang, in imagination nito. Damikian, pagngan sin nila, abukon, Ahlus Sunnah wal Jamaah ilmul akidah, at tasawuf nga nila ilmul akidah tasawuf. Damikian in pagmana ray sabi ni mag-issue mag-definition kaibanan mo tasawufah iban falasafa mga philosopher wal mustasrikin iban sila mga mustasrikin amo in nakauna longta mga tao amoy magdawa balakal sa pindahan nila in inot-inot in bahasa, lamuran nila in bahasa Arab, translaton nila in bahasa Arab, parugaing Arab, maglugay ito, kalamuran na, bukon na pure in bahasa Arab, sa babito, na kalamuran na siya amoin pikilan atawa bisara lugaing din origin niya. Demikian pag-itlaki ni al-mubtadi'un. Amoy mga sila mag-imbento, magmaanay ni sila, mag-imbento, maghinang-hinang bisara. Karena in mubtadi, maghinang-hinang bisara, in puunan niya ala satahatil mutasawuf. Doon dagwa din ha mga sila magtatasawuf wal khurafatihim din ha mga amoin sila naghinang-hinang bisara, maghinang-hinang lapal, maghinang-hinang kaptangan, maghinang-hinang ilmo fil akidah hakidah. Ikaupat pag al-ilhiyat nganan nila ilmul akidah ilhiyat atau ilahiyat in mag-definition ini kaniya ahlul kalam iban mustasrikin, iban si mga al-falasafa, biyasin pagtawag ilmul lahut, tawagon nila ilmul lahut in akidah. Kaun ini biyahagi nila bil jamiatil garbiyah at iniya biyahagi si mga sila western education garbiyah ilmaniyun biyahagi nila ha mga universityhan nila in ilmu ini nganan nila
long na bahagion nila long nila habahagian dirasat long niya dirasa lahutiya ay tinya dan mga pangadjian subject long niya lahutiya ay pagtag-ipon pagtuhan kanila nganan nila. Ikalima pagngan nila metazofiya metaphysikia atau mawara tabi'ah. Metafizia atau metafizikia atau mawara tabi'ah yu'raf indal falasafa. Demikian mag-define day sabi ni magmakna philosopher wakutabul gaiban si mga writers si mga Garveyien si mga sila western education doon sila nakuan ha ilmaniyon wama nahwihim din ha mga iba na si mga Cebu amin napangadji nila ha din ha western amo in pagngan nila sin ilmu al-aqidah. Sabab ito mga umat Islam in katahan tiap-tiap manusia namarat saya sila haagama pag-agamahan nila siya nganan nila agama wa akida nganan ni dinan wa akidatan ina long na in agama in din akida yeto adapun in akida sin Islam bango siya manahan siya na akida sin Ahlus Sunnah wal Jamaah kana in siya amo na in Islam amuin kiyaridaan siya sin Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala agama pag-agamahan sin ipon niya dahil hasabab ito mga barhurmat dumini amoyaton in hikabayta na mo tiyo farkala manasin akida haluka iban ha istilahil amma iban sin pagngan pagtawag sin ilmul akida sin Ahlus Sunnah wal Jamaah iban sin pagtawag sin ilmul akida sin bukon Ahlus Sunnah wal Jamaah murah-murahan matarang masawa kato niyo damikian pasampayon na to yung mga parkala iniingaton labiluwain kaanakan sing kita niyo wajib to rini labiluwa hajaman na to bihaon amuhin suwetol matarang kaanakan kauman tiap-tiap Muslim bahay si Muslim kauman si Muslim amuhin hatihon niya to din pagyanon akida sin amuin akida sin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Murah-murahan pagbarakaton kato ni sin Allah Subhanahu wa taala. Mayan kita niyo patattapon sin Allah taala ha akida sin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iban mangman kita niyo abutan dagpakan sin ajal sin kamatay na to. Amun yaon kita niyo masi-masi ha pamagbog na to biya sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iban si mga sahabat niya iban si mga tabi'in ridwanullahi alaihim ajma'in. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.